Nilipata ripoti nikiwa kazini kuwa nyumba yangu ilichomwa usiku na watu wauni ambao hatukuwajua, na nikatoka maeneo ya kazi. Wakati nilifika nilikuja kupata wanakijiji wamejumuika hapa na nyumba yenyewe ilikuwa imechomeka, na tuliona mahali aliweza kueneza ule moto, akachoma kila kitu, nyumba yote ikateketea na mali yote yenye ilikuwa ndani ikateketea. Tunaendelea na uchunguzi na ninaomba wanakijiji watusaidie na information kama wanaweza kuwa wana suspect yeyote, lakini kwa sasa hatujaweza kuarrest mtu yeyote, but tuna uchunguzi, tuko na information kidogo tunafuatilia.